So guys, ini adalah portable sound card M1 khas untuk live stream ataupun web recording. Dalam package korang akan dapat dia punya user manual, kabel auxiliary cable 3.5mm, dapat USB-A to USB-C kabel dan juga USB-C to USB-C kabel berserta ada lightning adapter kepada mereka yang menggunakan iPhone 14 dan below. Korang pun akan dapat sekali earbud. Dan ini dia punya sound card buat pada plastik, cukup-cukup ringan. Dekat bahagian atas sound card ni ada port 3.5mm untuk cucuk mikrofon. Di sebelah kanan sound card ni ada mikrofon volume controller dan juga mic echo controller, volume untuk voice changer, juga monitoring volume. Dekat bahagian bawah ada dua port 3.5 headset dan juga line in, dan ada satu port USB-C untuk OTG. Dekat bahagian depan dia ada dia punya guard monitoring. Bawah sini ada button-button lah yang korang boleh utilize, ada power button semua tu lah, dan korang boleh play around. Nah, on tekan lama-lama dia punya on and off button dan dia akan menyala lah, ada lampu-lampu ala-ala RGB. Mikrofon dekat bahagian bawah sini so korang boleh terus cakap dekat sound card ni. So guys, macam biasa ini simple setup dia untuk sound card ni. Cucuk OTG ni ke korang punya smartphone. Kalau ni pakai type C, itu type C. Kalau korang pakai iPhone yang lama tu, ada sekali yang adapter ni, dan korang boleh cucuk headset port ni, korang punya headphone ke ataupun earbud korang apa tu, untuk monitor lah. Sound card ni dia ada built-in mic sebab dia tak include sekali lavalier mic. So mikrofon dekat bawah sini. Tapi kalau korang nak pakai external microphone pun boleh, dia ada port mikrofon dekat atas sini. Cucuk sajalah kalau korang nak pakai mikrofon lain. Tapi ini sebab saya nak try lah direct mikrofon dekat sound card ni. So korang boleh dengar lah. Sound test. Mikrofon, cuba jual mikrofon dekat bawah sini. Okay. Sekarang ni saya ada on dia punya noise reduction. Kalau off, ada cara windy sikit lah. Tapi bagi saya dia macam sound card ni ada sedikit noise. Volume korang boleh adjust lah. Sini korang boleh monitor. Sekarang ni dia agak tinggi kalau dia jangan sampai merah lah, so korang kena adjust. Tapi saya rasa payah sikit lah. Korang kena better korang pakai mikrofon lain cucuk kat atas sini, sebab ni korang kena letak dekat ataupun jauh tu lah. Ni tak jauh sikit ni. Tu bunyi pick up dia tu macam tak apa-apa okey lah. So saya sarankan ambil at least lavalier mic, cucuk dekat dia punya port mic ni untuk korang guna lah. Naik ke echo, test voice changer ni tekan, test. And then dia pun ada sound effect kat bawah sini, applause. Ni pun ada Bluetooth control korang boleh connect ke korang punya smartphone ataupun any device untuk connect via Bluetooth lah. So yes, itu saja. Memang very straightforward. Okay, mudah kalau korang nak guna, nak buat live stream lah on the go ke ataupun nak buat video recording. Jadi kalau korang berkenan nak dapatkan portable sound card ni, korang boleh dapatkan sekarang.